един много класен съперник Фенербахче. Ние сме доволни, че имаме възможността да играем срещу такъв отбор и срещу такива футболисти, за да видим и нашата класа до каква степен и какво подобрение трябва да направим. Gerçekten Fenerbahçe çok klas ve güçlü bir takım. Bizim için Fenerbahçe takımıyla oynamak bizim için bir memnuniyet, bir gurur diye söyleyebilirim. Защитника, който се контузи в Истанбул, няма да бъде в игра. Вече е добре, тренира, но ще го запазиме. Както казах вече, Фенербахче е един много класен отбор. Мисля, че Лудогорец се представи игрово добре в Истанбул и имахме индивидуални грешки. Тук ще се опитаме тези индивидуални грешки да ги нямаме. Sakatlanmış olan stoper oyuncumuz tabii bu maçta yer almayacak. Kendisi iyi, takımdan antrenmanlara çıkıyor fakat onu tabii korumak amacıyla oynatmayacağız. Ludogorets maçına gelirsek, İstanbul'daki maça gelirsek tabii de çok kendi hatalarımız oldu fakat iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum ve o hataları bu maç yapmayacağız. При всички случаи ще се опитаме да изиграем отново един такъв добър матч и да извлечем оптималното, което можем. Her şeye rağmen biz bizim oyunumuzu oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Така е, при всички случаи ние ще се стараем да извлечем предимство. Знаеме класата на Фенербахче, но въпреки всичко вие знаете, че това е футбол и ние, пак повтарям, ще се опитаме да извлечем оптималното от този матч. Tabii söylediğim gibi Fenerbahçe gerçekten klas bir takım. Şu anda grupta lider durumdalar. Fakat biz söylediğimiz gibi en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Аз винаги съм искал това от отбора. Със всеки един матч ние да дигаме класата, така че съм доволен за това, че ще играем срещу един класен отбор. Това за нас е много добре и искам срещу такива отбори да се подобряваме. Ще се опитаме това да направим. Всички знаем, че наистина това е последен шанс и аз искам ние да ни го загубим. İstanbul'da Ludogorets bir beraberlik bekliyormuş. Fakat bu beraberlik olmadığı için şu anda bölgeler birinciyi bu son şansımız olarak değerlendirdi. Bu maç bizim son şansımız olabilir. Kurtan çıkabilir. Може да се каже, че е един изключително сериозен матч, но не мисля, че е най-важният. Tabii Fenerbahçe güçlü bir takım fakat en iyi maçımız olmayabilir. Няма играч, който да се завърне. Takıma sakatlık durumunda geri dönen oyuncular olacak mı? Yani bugün oyunda yer alacaklar mı? Gölgeden önceyefte? Hayır, böyle bir şey olmayacak. За нас са важни и двата турнира, така че ние ще вложиме максимума и да опитаме да излеземе от групата и да направим всичко възможно в края на първенството Лудогорец да бъде на първа позиция. Tabii hocanın yanıtı şöyle, bizim için tabii ki de bizim ligimiz de önemli. Fakat gruptan çıkmak için de elimizden geleni yapacağız. Аз мисля, че това, което е било до момента, в който аз дойдох в Лудогорец, си е минало. От тук натам ние разговаряме много с играчите. Те разбраха какво трябва да правят и мисля, че отбора постепенно ще има подобрение. Yine yeni geldin fakat her bir oyuncuyla personel olarak konuşmaktayız. Ve söylediğimiz gibi en iyi oyunumuzu yarın sergileyeceğiz. Ами, старши треньор ще реши дали утре ще взема участие в матча. Аз съм готов на 100%. Ако треньор реши да играе, ще дам всичко от себе си да помогна на отбора, за да постигнем добър резултат. Yarın oyunda olup olmayacağımı hoca karar verecek. Yalnız ben kendimi %100 hazır hissediyorum. Ами, чувствам се много добре. Целият отбор ме прие по най-добрия начин, по който очаквах. Очакванията ми утре, наистина, както господин Дермеджиев каза, да изправяме се с един много добър отбор. Играхме вече един път с тях. Мисля, че се представихме на доста добро ниво. Имахме доста положения. Така че надявам се утре с една добра игра, ако може да вземем максимума от точките, ще бъдем много щастливи и да може да продължим битката за класиране по-напред, да излезем от групите. Oradaki
kendini. Ludogorets takımı onu tamamen kabullenmiş durumda ve kendini çok iyi hissediyormuş. Yarınki maça gelecek olursak, İstanbul'da birçok pozisyon yarattık. Yarın da tabii söylediğimiz gibi Fenerbahçe çok güçlü, çok iyi bir takım ve yarın elimizden geleni yapacağız ve en iyi skoru, en iyi sonuçları almaya çalışacağız.